Salam, salam sukacita dalam perjumpaan iman hari ini. Mulanaka napa bukunay mauri ita paraga balika ta latna yai ta acara pamaringu ati ta channel YouTube YKB Hilu Ana Kalam. Medeka oli dari buha kata habayang patakaraya napa dulangun nai mauri. Medikata karataku kata habayang. Pemauri ma maaingu taawang majaga. Mahila pamanopang. Mabuda lupa jaga wu. Walungu tapadaungu nama biha. Kamu waki gama ati mapadeno la na yai kamarangu ya na limu. Amin. Kulit dari buhan na pululine mauri, walungu ta kitab Habakuku, ta kawudu katiluna, ta dalaru habulu tilu, lapakungu ta dalaru habulu hiwana. Ulida di buha na parenungkan dadu talak na yai walungu tabuku wasiat nama judulna kupakalua mulaka na mauriku. Mauri Allah iya yaka nakaloga morukugu panawoluge nawihi na mahalaku merang kana ruha napahalaga baku halaku tapaledi paledi. Winangu na kitab Habakuku takawudu tiluna tadalaru habulu hiwa. Uli dadi buha enya nahatau mahalimu na mamurku mehangu tarami duna nahabaya pangatangu le mauri. Nahabayang karaya mauri kana watu bakul naina nama walungu tatadula nama patuninya na lara hagang taumana. Lara nau mahagangu taumana napakaraina kana watu naina winangu anagehuru tapa dauna. Taladu-ladu panahabayang. Yaka panarama ya. Anawokia wainya ai. Banajukariya. Tanauna ka ladu-ladu panaramaya. Takana watu nauna dan nagehuruma luna. Tadaungu-daungu namanungu luna yawaigana na mahalemu. Yaka panapia kuwinang panagehuru na watu naina. Tanauna panahabayang karaya ngau. Takaneka nalak na nau, an pakataan ang ulay mauri. Kagarki na tungu mauri, daku ita maya anagehuro na watu nauna. Taka dinagapi ay mauri. Kamu ita ya nakaluam. Nakalua limamu, nakalua wihimu. Dak dapat keluar maka di mana? Dak dapat keluar maka di nauna. To maneka naladu na nawaiha. Anda dikan na epu. Takana watu waikan na napa itana.
atunya ka anatoma bana tama tarowa ite kanauna anatada paaine mauri ban patakanya tama halimu waigana nama ainya tala uli dadi buha tadalu panhabayangu nabunangu habakuku anapatomanya dune mauri na peganaya nama dadi napahaganay nabunangu habakuku taka dune mauri jalanya pana opada pana itada pana hadidida dune mauri napatutuja dawo matana kagera wudum kagera diunamu nama palakunya nama dama kalung tau kanake mauri na penya nampak kabunu na penya nama tawaiha na peyala nabunangu habakuku pannaru tadalban itaya gahamanainay mauri panapatakanya na pihana yeya duna kalangka baainya na haduka muruku nadapiaku takaduna nawunangu habakuku tadi iya pana panaunya mauri pan pahlaku ya kana morukuna pana kadingi ya napadulangu na mauri pana kadingi na kalua walong lay mauri taon na kanaw na nama tu pangalang neka ganaya napa wukunay mauri ala oli dadi buha le duta la na yai engka napahabayang karaida napa dapawone mauri patanaw na naprahad patanaw na napaitada abidi pamibulan niya mauri abimi pamigehuru walong taperhayami laibuna di widang kangka oladibu takana kuwahan nakaluan ainya laidun napawukun na mauri iyayaka nama kalu nama paden nama madun takabat balikannya ka tapangadang daduta taurara penya upamani lang utakanya kay mauri penya muperhaya lang takaya kay mauri amin Wala di buha may dekata habaya natubali ka maka o mauri ma naayi mo dapakira ada mukiriya na doko jala yeka nadape mo ma mupatubu pamadu gamaya na pululimu na parango ma la na yay tangka na mapiaku ama itaya na pabuku mo tamuruk mania malak na yay anu Tomanaw tudu na pararaga dadu talak na yai. Abi bulat di kamu like dan kamu subscribe. Mauri yehu na tulu dadu tabulu dabada. Iaka na IKB Yayasan Komunikasi Bersama. Salam.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.